paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apa ngay? Tumanaul mo tandagiti aso da pari ba daw? Awan da pari ba dong kan marito yang ditabalay da? Awan da manin? Asin nung iti mangpakan, iti tarakan da. Ay, imay ni marito yang. Imbilin na asikanto kanon ti mapanmangpakan iti aso ken manok kas kada pusa da. Ken adan sapay rabbit da. Na! Papapananda marito ya, ken pari ba daw? Jak ammo Di namot imbaga no sa dino ti papananda. Mas dawak. Pasaray awan da mutan di tabalay da. Ala, ingka nga rod pa kanon dagiti tarakenda. Kasi damit no mabisinanda. Ay, mabisina kun ba daw? Mala daw samot ti pinanganda dito. Urahin ta ka dilaeng. At da ka pa'y kintinapay ijay. Ayun anya. Ay, inak man agkapay kan mangan iti tinapay. Nalpasak mo na nagkapi itay. Urahin da pa'y kanwa malpas ti tabon. Sa atay tumangan. Kasta ka day. Mala, urayin ta. Malpas tayo amangan. Agdiritsutan iti kabangibang abarangay. Gaputa addaman kanulam lamayan dan ijay. Anya, nukas ta. Ipabigatan ti agaway. Numabalin pa'y kidinakit. Sa tanto agawitan. Intun malpas ti tabon. Na, kasano ngayon dagiti taraken ta? Bayahamon day ta. Sa nabali, tadamon ni parinting ijay. Isaw timang pakan kadagiti taraken ta. Ay gumatangak man iti may sa kilo ang mais kagawad ko nang. Maes, Win, may sa kilo? 35 laeng, kapitan. Apay ngay, takas lang na podo ti ulong. Ay masurunak man iti dayjay apari ba daw? Muna nga awan da iti limangal daw. Saan ang mangisagana iti kanan ti taraken da? Anya? Sakit ti parigaten da na mapanaglutaw kung mangpakan iti taraken da manok, aso, itik, rabbit, kas kadaan niya pa'y dita. Ada pa'y ibunda a Martinez? Nagadon ti tarakenda. Tidakas na, naibusan, nagiti ipakan iti animal da. Sa dino ki dimot ati papapananda. Ay aganos ka, kapitan. Tas si kama tinangital kanda kadagiti tarakenda. Ay, agyaman na. Nakasangpet tamot laengen dito'y balay. Ay, wain tuyang. Ay na. Nabanbanuga ka nang awawit iti may sa asa ako akarnay. Kasano, insa ko ti ulo ti baboy, at dapay karni ti baka, nuang ken manok, nagdudumating kabkabil mo dita. Erwar mo kay din dagiti daduma dita akarnay. Taya dubaw, tamnusan napapangles. Ay kato na, day talagayam. Dagiti daduma, ipan ko iji balay da parinteng. Anya, Amo kadakkel ti rip da kay. Irip ta ti daduma. Sumut lagayam anabayag kay nga awan. Tagayam. Di mayo kay anapan nakiwatwat iti sa bali a lugar. Kasanaw, kit awam mo ti maangay itapas ka nito'y lugar tayo paray. Siya kung tigim matang iti mais, akanin ti manok yaw, ta naibus. Kasta ka di paray. Ay, uwan gayam. Di mo't addadakkel a review paray. Ada. Apay aya. Ay, umay ko man nga ron iparip na gito'y nabati akar ni paray. Amangan nga minum papanglis kay. Sige Hagyaman nagpari Nagadumo daytan paray. Ay, kita dua paray. Iso nga ron nga umay ko iparip dito'y balayo paray. Anya, nagado akar ni tinyig ni tatabadong ditaw ang kail. Kasta nga ron. Ada ulo ti baboy. Kukod. Kan ipos. Ada pa'y karne ti manok kan baka. Kan luwang. Apay ngay, tadi kayo nagluto iti pulutan ta. Awam mo imbaga ni pare ba daw nga ada itad na kanyak. Awam pa'y kuna naman asukatan nating gatang ko iti kanin ti manok da. Ay, bawasan nyo kit iti karne, tapno ada pulutan ta. Di dan tumot la siguro madlaw.
Jak pagtatakunan day ta akarni. Paray, umay kuman alayanin dagiti kukod ti baboy. Tapno ilawag may ti bukbukal. Ah. Naimas kita si dain ti kukod paray. Ay, mabit lang. Atoy. Agyaman pare ah. Sige, inakon paray. Ay, di mo pa'y binayadan ti 35 nga ingatang ko iti maes akin nanti manukmaw. Ha? Babalin abayadam. Ay. Basol mo ah paray. Tagimatang ka. Na! Apay imbaga kaya gumatang ka. Na. Amok pa yan, day ta amay. Narigat nga rod ti kasta inteng. Inton maminsan, di mon ulitan. Ay, 100% ajak ton ulitan ti gumatang iti taraon ti manok da. Hindi akon pa kanan ti oraan niya di ta ading wunda. Ha, Di ko namkit day. Awan konsensya da. Di kayat da. Isudala ti matultulungan. Nagado akar ni asid si dain da. Ngem di dapay agpadigaw. na. Kunakman, no saan mo ang pagtatakkunan ti karnay? Ay, imot dakit di. Awan ka diti among agpadaya ita dito lugar tayo paray. Apay, saan pa'y mo't ana ibos ti karni nga abastuyo ah? Ay way, saan pa'y magkidi ah paray? Day talati paglaigan niyaw. Di kay mabain. Ay, awan ti amok. Ay, kung ano dati among paray. Tapno saan kami pa'y nga umadayo kinituyang. Na ay, bantayan nyo dagiti tarakan nyo. Saan atila papapanan nyo? Manuusan nyo ka di pa'y lang pa kanin paray. Na, Nya kamutin paray. Nang runa ka daman sumarunong agpadayan. day talati umay mo ibaga. Ay kwa paray. Ala kong tinabati nga ulo ti baboy iti unog ti rifyaw. Ewan, tadi pa'y iso asali iti unag ti ref may. Alam amin, di ka mangibat-bati. Awan man ang dapari badong kan marituyang ijebalayda. Ay, naibos siguro na, tae karni nga inalalada. Iso arimwarda manan. Una, kasta talaga. Ay, dagiti tarakenda. Awan mang pakan. Sigurado ang mabisinanda. Ay, ingka pa kanin no kayat mo. Nauma akong. Kalkalpas tayo laang anangan. Ngam apay ngay. Madimot ng tibuksit ko iti panagriknak ba daw? Uray sakto ya. Nasaki mo tinti kang kaw. Ay, sos, sapay awan intugot ko nga agas. Ay, madanaganak. Ang mga nusaan analinis timpasango da kada tayo at haraon. Ay na, Diyos ka. Ikarek, saan kami na dumayo pa'y? Ay, kasta nga rod mo tikunak. Ay na, kasano nga rod ang makaawid tangay no kastaw. Sapay nagadayo di tawi. Ay, tinasayaat. Hawagak ni Kwarog. Tapnuyag na dito yung tricycle na. Unman tanay, marigatan akon amag na. Ay, tibabawi kon ngay may ditawi. Nadidigra akon ba daw? Ay, agluto ako maitikanan dagiti baboy ko. Angam saanan, tainak pa'y agluto itikanan dagiti tarakan damari tuyang kan pari badong. Apay, di da pa'y simbang pat. Saan pa'y nga rod, mare? No adda pa'y sa bali nga agpadaya iti lugar anapananda. Sigurado ang maibayag dan ijay. Mayat sigurado nga adun tumanan akar ni tiyawid da. Siguro Kwarog. Ala, inakon. Ang mga numabisinan dagiti aso, manok, pusa, rabbit, bilit, kaskadaan, niya pa'y atarakon damari tuyang. Sige, panawat kayo. Wow, maray. Ay, nayan da ka badong kan marituyang. Panagkunak, sandan nga agtrab-trabahaw. Taday tala makidayday at aramidon da nga gasawa. Naku namon, Kwaraw. Ilaw, tataba daw. Hello, Kwarog. Mabalin ka din o may nakamisukunan kanina na matuyang di tayo. Di ta ka din nakidayaan niya, tataba daw. Wine. Sige.
Agyaman na kwarog Tanay na. Madentirig-rig namin dito Ha? Apay ngay. Ay basta umay ka dito yan. Sige, tataba daw. Urayin dak dita. Ay nagsakitin di dyan ko ay. Ay naday tuyang ngay. Anya ka diti mapaspasama ka da kaya tataba daw. Ay, oray siya, kwarog. Talaga amaday. Ay, madiday to yan. Ay aguray ka pa'y kwarog. Isardeng mo mampailang tagpataray. Ha? Ay tapo mabak. Ay diyak manusa rin ang talagaan ay. Ay, papanan nyo ka day. At mo masiyar. Ha? Ay, awan siyar di tao eh. At daya kat na'y katurturudan dito. Lumugan kayo latan. Mabantayo jay paradaan. At siyar ijay. At napapanakin ton malam, iso asikan timang pakan kadagiti ding wanda pari badong. Apay awan da pay. Awan da pa'y nga road. Ay, nagbayag dan. Muda nga datarakan da, mabayag da. Ha? Ay, basta, mapan mo pa ka ng dagiti tarakenda, takaasi damat no awan timang pakan. Ay, sige, mapanak. Nasayaat, agan anus ta, kaaruba ta ida, kat mangnamnama da kadata. Ewan ka de. Wan kun kunak. Ngamjak mapan. Ay agyaman na kwarog. Aw, awanan ti sakit ti tiyan niyaw, tataba daw. Ay, agyaman ka may kwaraw. Hinapudno na. Madipay lang ti tiyan ko kwaraw. Ha? O di itulod kayo ni Jabalayaw. Wanaw, iji ospital. Ay itulod na kami pa lang balay. Unmut tagsukat kami pa'y nakababain mo. Ha? Ay, wana. Tanay, medyo sa bali ti angot yaw. Iyay. Napan mumutlat pinakanda giti tarakenda, inteng. Jak napan. Masadutak. Anya, di pa'y kat kaasi dagiti tarakenda pari badong. Makauma dagita at tarakenda. Sa nabali ko ma. Noon naminsan, wano namidwa, wano namitlaw. Hangam sadmat, kanayon mo tin. Ay, kasanungay no sumangpot da. Kat makita da asaan mo a pinakpakan dagiti tarakenda. Uray man. Apay responsibilidad ko ayan dagita at tarakenda. Makapasuron. Ay nainteng. Rombeng nga ayatem ti kaarubam. Akas iti panagayat mo, iti bagem. Nay, simbangpot kayo matgaya man, marituyang, pari badong. Ayun maray, nagpasukon kami nga mengkin ni kwaraw. Mapan kami ko iti ospital maray. Madlaw ko kat di pa'y napakandag iti tarakan may. Ay, pasensya kayon Binilin ko ni Inteng nga umay agluto ko iti kanan dagiti dingwen niyo. Saan mo't nga imay ditoy? Alasa na bali maray, tanda kami matenkin ni badawng. Da kamin ti makaamong agluto iti kananda. Apay, kabailan nyo ti agluto? Awan marikrik na yaw? Medyo ayos mutin maray. Awan mutin ti kasano marik na may. Nasayaat nga rudno kasta. Sige, panawan kayo nga ruday. Kasta unay arigat da tatabadong ka na natuyang. Nasakit ka no ti tiyanda. Nasaya at imimbagdan. Hey, kanayon da nga main adumayaw kun agsida iti karnay. No anda agas asok, wano padaya. Mapanda, adi da mabaen. Nga raw. Hey. Timaday, uray di da kapkapin ano ti agpadaya, ay mapanda. Masurunak, mabaybay anda mutin, nagiti tarakan da. Ay? Sakpay ti aramidin da aparapakan. No pampanunutag. Saan mo't nga importante launay ti papananda? Kumusta maray? Mabalinti umay. Ay kat ubay kalat ta aparay. Apay, ibilin mo manin, apakanak dagiti tarakan yaw. Apay adamanen padaya, anadamag yaw.
Kahit mapan kayo manain. Ay, saan pare? Kinapudno na. Imayak. Umayak agyaman kada kayaw kin ni Maribanang. Ah, Kin pamrayak pa yain. Ti dumawat iti pamakawan mo kanyak pare. na, Amok nga da sakit tinakam mo kanyak. na, Ato, iti may sakadag iti tarakan mi amanok pare. ha, Itad cooking ka pare. na, na, Nalokmag day ta pare. Adaking ka no, parcham, wano tarakanan. agyaman akparay. Kaya't kadya sa unday ta pare, napakawan na kan. Aminak. Nagsakit tinakam ko kun ka paray. Ang ita, ta inikanak iti manawag. Ay sus, awan mo ti sakit tinakam ko kun ka. Manok lagayam ti agas na. Tiagaruba nasken nga tinulong. Nga, madimat ngamin ti aramid yo tatabadong ken nanatoyang. Ta, aglablabas kayo. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Liesa Tumlid. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangay.